Ki ngā take hā, kina kei te tino mato te tupu o te poiwhana Māori. Whātekau mā whitu ngā kapa no te motu whānui I uru ki te whakataetai poiwhana Māori e kia nei ko ako kura I tēnei tau. No te rānei, I puta ai te pānui I te uepu poiwhana o Oceania. Ka tū he tākoro ā tau ki wainganui te kapa Māori o Aotearoa me te kapa iwi moia o Ahitereiria. Nei rā, a tāmatiri Menes Prout. Te whakatipuranga hou e kawe ana I te poiwhana ki taumata ke atu. Peaking at the moment, I'd have to say. Kua tino whai panuku te ohu poikiri Māori ngā marama kua taha ke nei. I eke te whakatātai ako kura ki tōna pane kiretanga I ngā rangi whakatā kua taha ke nei. I tata eke ngā ōmā ki te ipo te au I raro I te arahitanga te māngai mo te ohu, a Winston Reid. Ka tahi ana o a Phil Parker mā ka whakarite he whakatātai hou. I waenga I te kapa Māori me te kapa iwi moia. Kua tapaina ki te ingoa te tukinga o ngā ahurea. We realised that we needed a game platform, right, to showcase the athletic abilities. So we're currently at the moment going through some process to do some selections around a Māori men's and a Māori women's team to play in an international exchange against an inbound Australian Indigenous group. Haunga no ngā tukinga te kapa ōmā ki ngā kāngaru o Ahitereiria. Koe nei te wā tuatahi kua whakaritea he tukinga I waenga I enei kapa, I waenga I enei ahurea anō hoki. In January 2018, we'll start it off. Okay, we'll host it here in New Zealand. In the following year, then we'll then mobilise ourselves here from New Zealand and we'll go across to Australia and take the trophy over there and let them have another crack at it. Ko te wawa tākatā piri atu ngā kapa nohi me ngā kapa rangatahi hei ngā tau e kainamu mai nei. Kia whai huarahi atu ai ngā whetū maiangi Māori ki angi tū. We feel that we're in a position where we can unbirth new stars. Hei ngā wiki e tū mai nei whakaingoa ai ngā kaiako me ngā kai tākoro, ka whakatinana tia te iwi Māori I te tukinga o ngā ahurea. Tāmatiri Menes Prout, te karere.